Salom do'stlar, bugun biz mama, Darin, ishimiz Nurg'anatga surpriz jasauga bora жатырмыз kafega. Nurg'anatni aldab saboqqa jiberdik. Sen bu tug'angizni to'ylamaymiz deb aytib, endi hozir bizning ortimizdan apasi olib keladi. Setib biz Nurg'anatga surpriz jasaymiz, Darin, ya? Kafega boramiz bu. Ya, patetni aldab biz onu saboqqa jiberdik. Ya, setib biz olan sosisli jasaymiz. Kafega borib, ya, kutib olamiz. Sushi pizza yeymiz, ya? Nurg'anat onu bilmaydi. Ya. Kızım olama. Atımızdan sürün. Darımızdan sürüp geçseniz kasaya. Kule. Salom deyin de. Dostlar, biz Nurg'anatni kutib o'tiramiz. Apasi uyga kelib жатыр жолда. Hozir biz ona kosmosni jasab, zakaz berib qo'ydik. Biz Nurg'anat kelgandan keyin sushi, pizza yeyamiz. Do'stlar, biz mana Arsda o'shanday maki degan sushi pizza pishiradigan yer var, kichikroq kafe. Biz o'sha yerda Nurg'anatni kutib o'tiramiz. Ular hozir apasiga kelib жатыр yo'lda. Setib kelgandan keyin o'sha yerda Darin ikimiz, apshisi, men ishimiz zakaz berib Nurg'anatni kutib o'tiramiz. Biz bilan birga bo'lingizlar. Hozir ularda kelib qoldik deydi. Ular kelsiz, bizning zakazimiz daim bo'lib qoladi. Nurg'anatning apa keldi. Kir. Sen azıcık bittik geçiyor. Sushi haydi. Oturmuz. Oturmuz. Sırası yok. Dostlar, bizden joylab zakazlarimiz kelib жатыр. Mağan mamalar sılıq qilib o'shanday sushi, pizza, chicken zakaz beribdi. Rahmat. Davud emas. Tögüsün. Ağzına timay ketdi ama. To'kdi. Bo'ldi. Ya. Pizzamizni yeb bo'ldik. Pizzamizni yeb bo'lam deguncha bizga o'shanday sushilar kelib qoldi. Hali tanda ne geledi? Chicken geledi. Bizden chicken, sushi, bari keldi. O'sha bizning qo'shni zakazlarimiz bizga ash bo'lsin. Barcha sog' bo'linglar do'stlar. Kuchli jeyapti. Qog'oz bilan birga jeyayotgan chaqdi. Dostlar, biz siznga sal yeterek berib qo'ydik. Hozir sal desin, ana yerda setda jana sol kezde plashadka zo'r qo'yib ketdi. Nurg'anatdan yegan jar. Shunday qilsangiz bari. Qancha kishilar To'rtga zarg'a jingni turgan. 450. Jansın jinadig'i qancha yapam? 400 bin. 450.
ровно жартысын жинадың ғой мыңның. Жоқ, артқа. Алдыға сәт. Ей, босай уақытың кетті ғой. Мә, сен айдалаға ауырдың ғой. Ай. Ал достар, біз осы плакаттың аралайын деп жатырмыз. Бізді міне жаңа айтқанымыздай свет жанды. Ана жақта не бар? Міне жаңа көргендеріңізді жан-жағында тамақ жейтіндер көп. Біздің арыз атакүшті непростой. Второй мировой войнада служить еткен мына жақта мүсіндер тұр. Не только олар. Ол уақытта өте қиын болды. Құдайға шүкір, біз қазір тату-тәтті Қазақстан. Фонтан. Қазір күз болғандықтан адамдар аз келіп жатыр, бірақ жаз болса адам мына жақта тола болады. Ей. Ана жақта вокзал бар, қасында инжир деген кафе бар. Кафе. Біздің үй осы жаққа жақын болғандықтан автобус, таксимен қайтуға болады. Және ана жақта вокзалдан былай шығып кететін жер бар. Соқпен қайтсақ та болады. Бүгінгі күніміз аяқталайын деп қалды. Қазір дала қараңғы. Күшті болып тұр. Дарын ана жақта қалып кетті. Күшті өтті. Мама, апа, мен қасымда болғандарыңызға рахмет. Мен қасымда болып әрқашан қолдайды, оларға да рахмет. Ал біздің видеомыз соңына жетті. Сау болыңыздар достар, келесі кездескенше. Біз үйге қайтамыз. Комментарияға жазып кетіңіздер, қандай видео істейсіз. Қандай видео түсіретініз. Анадан жеп беремін. Көрінбейді ғой. Тез жүрсе? Тез жүрсе? Сау бол деші, Дарын. Сау бол де, Дарын. Екеуің сау бол десіңдерші. Пока. Пока. Жүгір. Давай.